Wasya wa Muimi. Mwana musaisi ni mutongo TV ngwatani ya mukamba kilungu cha Wasya wa Muimi nikiende na ende muthenyani wa munthena kwetu kundu kwita mukuyu ni county ya Makueni na ende twina Muimi ula wima mitike bathukanio kana umeki and then wa nursery tambe na forest trees kana ila ya kuwekithekani na ende ya keli na fruit kana ende matunda na yakatatu na ornamentals ila sia kwailia na kwana kabya misiito nitawa Steven Mwama kalivo twende na kilungu twasiokethie peka secret we twete no trelese yolwa ondo twana ku andu matonyo manaka na wina kindu fulani kana makese kutanga sitia radio ni kwiki ya internet ni iswisyon zeila mala maingi totomea na kuthi kundine sha aimi ondo embundi ya chama ondo agriculture. Okay, tuke ban nursery no yaku nursery no yaku ronda kwa sia itondo kwa capacity ya matunda mete ya nata ngilima anatatu kwa ila yemwe establishment we mesobye wambeye ba wamesobangisia na mbeye bandu bangi bayetheo na wesa kwithia umwana ni ona we munini anundu kithaka kicho ndeno chakwa we no nie ka undu ukesethia ndio tinda nitabiti andu kana pe kibuyo cha mete baba na banga ni seuvya kindu kinene cha kwanza ya mwana wesethia kila mundu ne amba kwamba sisi akini cha ukiseubiwe kilio na inde ni wake ndiki ya mete construction waka kindu kibwana tunungona nikindu kikwendagala greenhouse ita greenhouse ko mundu atokwa kibuyo aka kindu kibwana ata ompakambe ukamba kwiko kunekilino ekulia alama esene muno na maundu ma undu ibuyo cia mete cia ileta kwakwa undu no kwaka kimwe kikenda kiki kube muno kesethia kina maana kikenda kiki tolu muno kesethia kina maana undu twaka nomba kana wamso wasio kitanda cha ukesethia kitanda ki ndwe sokoma mau malenza ndwe sokoma wesethia ubungulete kwa nikindu kikuyanie no gwe na theno thikawa pethi muila cia ilete mba onde ya mete la tubanda. Okay, nangesobye kibuyo takicha kunongona nikinene mukekavite kilungu cha nara pakubya komwe nangesobye kibuyo taki nailete kwitha nina mbesa tasiana ni kutengemea lakini wailenda mbesa pakubye nundu angala mundu yusie kalete pakubye milioni umwe naona mino kisobye na banda metesu ngilima na tatoi nene kia milioni kwa cooking constructs milioni mpaka kubanda metela ibundeni wongela metendene ndio ya milioni umwe na nusu bando twase nena kia 1.5 million then wa process isu bezi isu sia kwa nitonyo kwata ibinda ya itino ibinda ya nata itengemea we mwene muthosya no kwikia no ilo ikwata kana kekia no ikwata metukipyo lakini wenda ikite budget ya nengo itonga ithini myake le tatu bandu bau ya uthokumi mitela wa hata mingi pyo mitela wa hata ikaona ngambesa mingi pyo wate ta nikenda musese lotu sese amana kana kindu kine worth it kana kina commercial value mitela wa hata ngambesa mingi pyo ne yanata na milioni tasiana ne mingi yani ila yemwe hiyo abulanya kwa ila yemwe ila wa hata mingi milioni 3 ila yemwe chaike kundika na checho ya kikundi kinene muno cha andu bakube maana 5 chese ya mete ya milioni sana 3 milioni 3 taiwa kwa benduki hata kume vindane okay iwete maneto kwa tanga besa ndotelema kwenda kini kitona ka chumeti lakini ila toy mako ya mondani tutesa masungwa mambesa mbinga ngi kuisu nito kitabu kwa kutela kana ukole ko kwa tambesa yuta isu nduka wika kwiwa moyo na ndo webanga ne kata ne kana isethia andu alama tuthiululukite ni makwa ni maune katinye ni weka uni wena ya kolinge na indi kuma mete notesa witha na mete category 3 twambe fruits matunda alawe ubuyande na kibuyo chako matunda meva na meva masungwa ameta wa Washington Novel seedless twina pixie na masungwa bado asina masungwa me baile kibatoka me baile on that 20 awana yo masandara lime asini masungwa on the masungwa
aya ni tubanda ikundi nicio twibata muno nacio ni kwenda twambiie nacio twindia wana ikundi ni twindia wana mafakado ma has na fuete na langi ma kawaida wala mako anu mendete na ni twindia wa ingi na miti ikibakanio iembe ila ngwatanie ila itengwatanie ni twindia wana miti ya nzambarau ni twindia wana ukwaju to ila iki awosoni minti pakubikila muti wonde wesa wona apple ni withana sio na grapes. Okay, to the forest miti ya kithakani withana yo ni na pakubikila aina ya muti muno namely iuku idulu ito sieta olive tree kana medata ni twindia wana nona mumba ume twina thika palm twina nona whistling something na whistling na twina miti mingi ya kila mtu ornamentals kana ino cia kwana kabika kana cia malai na yesu isindu ilo mundu toneka kwa nursery intasiba twindia wana bottle brush na malano ndo meme vai mingi thiki papakani okay pe idea tunatia yangite utona kwase umundi utetheketa tata nondo akurani kibuyo cha miti kindu chambe kwindona ngwata nionze bamwe na ndo alama tu mandiololokete na ukasaithia ni meutana mambo na nondo wa nini matethe ya cia muno kubanda miti kwo na keli niguo wia kiwo kia kwete ticho twendoma uthu niguo wia pani po ofisine kwakwa nina kibeti chakwa na langi tuthukuma imwe uno ofisine niguo pe kindu wikite kana kindu thowetwo kasi keka umundi keka nende gukala kompyutani keka ti kwa kibuyo kichakwa ndisa kuthanikite umundi kindu chambe maendeleo ala mundu wika kwa musi keka ti kibuyo ki ndimeka ni kwendwa ndwikicha maendeleo wikwasa ila twathukuma nina kibeti chakwa twathukuma twekala tukesa kuka tukenda tuyaeni kwitu ningulilika twakite nyumba nene muno na twekalite miaka mingi na mibinda ila twaikala nyumba ni cio seobetu ibinda yasa no methene 5 wiona wina mbesa muno we miguo nde we mbesa oyo tu 2022 miaka 5 wenda hapa ithe vijata kutamite ona nza wambe ni tutesa Uganda ni tutesa kundu kungi lakini kutaona kwasanga mbe wa bubu na ninde niandikite maineba andu 30 na kwambata pe challenge mwe tha ibi na muno yolwa uyono waku wa nursery ya miti pe challenge mwe kukuna muno pio yanyo kiki kwetwa climate change niwo muinola munene pio kwa wemitoyo ndocho kuthini okay mutaalamu no kutuelezea lo climate change na ne muvya muno ndo wa konena na itu mundu anda kwisia mitende kwisia ba mukuyuni kwa Paul Palma Tree Nursery ne muvya muno ndo na Mutongo TV na twekwenda usio ni asante muno aya mwenda museisi ne Mutongo TV ngwatane ya mukamba netwanena na Paul ulawe kuna maundu ma kupanda miti kibadhukanio nursery na indi tine bindete ya sakana o yutwe netokoma na mutaalamu nondu muimila tunake muthenya no munthini watu ya climate change kana walikuwa nzebe no umwe usita itha wena thina muno netokoma na mutaalamu watu lesio kiasi yulo wa climate change na ende yulo wa uimi wa miti mwana museisi netwa kwata mutaalamu tunake atolese yulo wa mandu ma climate change walikuwa nzebe abandu wa miti kalibu wita wata na wekata masitwa makwa nitwa Joseph Mbithi ndithukuma na muvea wa kimbene wita wa Vision Africa Trust ulatupundia cia aimi maundu kivathukanio mazingira kana maundu manzebe na maundu ma utandithia o nthini wa nima. Okay, miti andu masia kana miti ne tembua pa uonthini wa kindu kiu miti ni tethea cia kuete mbua nundu ni chambe neo la kisebe ila kwase ubia matu chakeli ni ikwata kisio ukethea nzebe kana ila mindo ila sua ya biuba na ila kiuche kali ni atethea ona kuseubia matu kana wese kwithia mbua yitu no itonyekua na balabe miti
ona ya mbua nini mitesu ne tutethea cia okiu kinini kulika nthi kika drop ugethea kicio kitu ni cha thitha na sindu ila ciebwe tha imemea tanya kina sindu mbingi itonya kwa okay pe miti no ya kithekani pe kindu kitawari afforestation kubanda miti bala yatemiwe naende afforestation kubanda miti bando itai naende ukabanda vu kusia kondo gutwika mang'alata kana desert okay pe miti no ya matunda na pe miti no ya mondani ya pe miti ya matunda na pe miti no ya forest tubanda iba nyini tethia mwene nthi na kumwia twailo banda miti no yonthe okay nina itumisia wabanda ya matunda ni twatethecia kukwata leu na ona wia nundu wasisia ndo ingi alame na farm cia mabandite matunda ni makitha mase ubia mawia kwa kuandika ndwala na thama imatethecia kuhusu no kwati umwe kana kuyania ila tumita GDP kwa kisungu gross domestic product kwa na yeno ya kithekani ni itutethecia muno kwa mbeo na kwana kabia itheka imwe nthaji na ndawa ugethea no wakwata ndawa pau ingine ya kwatu ambwau na ingi bado esia mang'alata utesa ithia kisio kitu etha kinendo twike ng'alata ni twakitungiania na jambe ya kwenda kina faida kwito okay time. Walikuwa nzeve climate change nicha walikuwa nzeve ni kwenda na sindu kibathuka nondu kwatwa tambe ugethea mbuela twakwata tuti ukwata chakele twino byobu mwingi chakatatu etha twaketha tuti uketha kwa isu ni sindu imwe kana ni effects kana maundu amwe alama etawe no walikuwa nzeve ula uetawe ni kimwe kiuchangia muno ni utemi wa miti chakele ni ku ila tumita kwananga nzeve kana kupollinate air pollution ila muno etawe ni industries na sindu ila ingi tutumia tandawa ni pollinate ya kwa isu ni sindu imwe sana ila ichangite kwenda twino walikuwa nzeve na utemi wa miti na uo nwende na kutuma isio ila ciatwa sina mbua ioleka na twikwato no nyibu wa kiwuo no tethia nzeve kana andu sindu ila ma expect ya kana sindu ila mentha mekwatite kwenda nacio yikuoneka nundu wa kwenda pe sindu ila tukwika itailite ta isu na weta makulele jambe climate change itona kwenda ina muisho mwao chambe climate change itonya ina muisho wa kwenda twino nyibu wa kiwu cha kutumia kiwu cha mbua na nundu twina ndethia situ utethia twina kuona kenyuani ndo situ na kiete malaka na waeluo nthe wa sindu ila iketha labda ni sindu tanzuki kithekani kwa utesa ithia sindu ila tukwata sio nthe itonya tutethia especially takuya ni cia nyiba nundu wa kukosa sindu tambua na niwisila itheka situ cientha sile mang'alata ila kwesa kuwa mbua kalaka uno ukentha abo kakua wane ne mbua suka kaenda no tethia na waba upa ime yakindu bateva no nundu wise mubanga muno niguo weta ngithela tukwenda ikuli ya muthia tutona kweka hata tuko kitana na walikuwa nzeve chambe na kila cha muhimu miti ni ya lasma tubande chakeli ni twaile kuketha kiwuo ukethia ila tukwenda kwika maundu na twino nyibu wa kiwuo ni twaketha kiwuo cha kuyana ukethia kwa mfano tajuba atu Nursery umunthe Muimi unda operate Nursery atena kiwuo cha kuyana kwa ni twaile kuketha kiwuo cha gatatu ni twaile kuseuvia mbolea ya kuyana nayo ni etawe bado ila twabanda forest situ ni wethe atwe na muthanga muno utonya kuima tajuba sisia muthanga lo kwikiwa ba mathanguni na mitini umete katika forest taka forest isu kana metitu isu ito eso beto twikwata mbolea isu okay kwa isu sindu imwe sichangia kwenda twina unyibu wa sindu ila tukwenda takiwuo leu na akadhalika na nibe ndo anzebe na kwa twekela tumeta reverse lazima tweke sindu isu ni kana wethe twina nitwa sia maundu ma uvendu kuanzebe kana walikuwa nzebe ni muvea muno ndo na mutongo asanta Mwenda museisi ya mutongo TV ngwatu ni ya mukamba kilungu cha Wasya wa Muimi cha thelani wa Steven Mwema pando ba mbene beta wa Mukuyu nene kaunti ni ya Makueni na wakatatu wana wabikane nguo kengene kenda tuwe kendo keki bodhokani tiwa neza Wasya wa Muimi.